doangi oku suju pacapurata dengan atau kang atih aja tapa lahirangi apa ia nama lahir pak dongangi batal ia tu sumpah jaki illo doangi aso juma ba'da asyara illo doangi aso araba ba'da loro itu semua waktu-waktu mustajab berdoa tega ya roh tabaci aso juma ba'da asyara kapitupuloh aja na lebih aja na kurang ini bisa mendatangkan keberkahan maka de guru tak baci memusuhi masjid tapi namo mo baca ya kode mo kareso iya na tuyasa milo andi cha itu namo mo baca ya kode makareso dito kadalalang tega ya pak dongan na Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan dan takzimi Alena Tomo Tamalabita guru SDN di Masembilang Ungkoe yang menyempatkan hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Alena Tomo Tamalabita Bapak Pro yang menyempatkan hadir juga. Sebenarnya beliau banyak kesibukan nasabah acara si pulungat ilalan na Yesue dia menyempatkan hadir untuk malai baraka ilalan na siyama asisumpungata. Yang saya hormati dan saya muliakan Alena Tomo Tamalabita Bapak Kepala Desa Ungkoe atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan para alumni SDN 59 Ungkoe yang menyempatkan hadir ilalan na yacarate. Alhamdulillah syukuruki mapojitan digangka lori sisi araji aku wasangan nafungan la ta'ala nasabari ilalan na yawatwiwi tapo iwaringi kesempatan iwaringi waktu nato pada kamana siya deput-depungan dalam bentuk bernostalgia mengingat masa-masa kecil kita ketika kita masih berada di lingkungan SD ini. Memagi-magi nasabare siya maasi sumpungata natofada yakka idu wawali limata natofada cenga ribitar memagi-magi nasabak padongat tayamanang mancajiwi patampak baraka napamasih nade nagaga iwala kang nasaba asyo lumpulangata ilalan na Yesue wala na sangadinna wala suruga pamasina mifungan la ta'ala salawa na niya papasalama masa ifongono lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya simatajallo kang asalamakang akatuunga wanu walino akatuunga wanu akhira na iya surugai lolumitoy hapamasina upapahanap punay tumasalawae tumapasalamai masa lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamua natofada makali jak risalang kabitarai nariyat tupuri awal gading itu daki yasik napi pangulawang maka dadigaga yakatai digaga yasi mata-matai sangadina riyoran nunno fungal latal kitujun na pagkasuyang. Yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sininna tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Sebenarnya ini hari kami punya 4 acara. Jadi ya kufura yeye kami bertolak ke Kabupaten Pinrang. Jadi sebenarnya jadwalnya di sana sebelum maghrib maka daka tetik 2 kapa pamula acara sebelum asar saya tinggalkan. Tapi magai tapi wakuraga ya mesti hadir. Kenapa? Lebih baik ufatuji ya acara te ibandingkan acara lagi.
saya bagian daripada orang ongkoi. Jadi ya si tongan nai si pue kak tau ongko, si pue to kak tau rapeng. Jadi ya roherre opus mondrina masigi nurut tau bah mondok. Dan saya ingat waktu kecil itu, waktu ku anak-anak, marepa kata mo ko ongko lo makin re kaduku. Afaya tu kongkiryo lo mega kaduku di. Termasuk kadarat no herre iya nang kanilo ko may makin re kaluku ni nay perak kaluku na iya pananca jiboka nay bawa lo rapeng. Jadi maka dete boka tanah pole tu ongko makanya letu boleh dia nagan nay bagian-bagian na capu. Makanya uak koragawi saya bisa hadir untuk bersilaturahmi bersama dengan tumatoku memagi-magi nasaba asio lompolangata mancajiwi patampak baraka na pamase na tosiyama na tosisumpung ilala suruga pamase na Allah Ta'ala. Ang kami dua hal yang perlu saya sampaikan ilalan na yewatwiwi agayron nomor sitting pengabdian dan dedikasinya guru ta itu luar biasa. Seandainya bukan beliau kita tidak bisa seperti ini. Jadi ajak na tong makada bene di wasikola di wanca diakui tidak. Memang itu doanya guru. Salah satu doa itu tembus ke langit ketika gurunya berdoa kepada siswanya. Afayatu fadungan na guru tak setara dengan doanya orang tua kepada anaknya. Makanya katelu tu ya namin lo doang mau sopi pak dongan na naya woso na pak dongan na malaikat. Tega ya roh nomor sidik pak dongan na tomotoy lori anak nah termasuk doanya guru kepada siswanya. Jadi aja na tomotong pemakada ay bene di wasiko na nade waktu bene di wano di waktu tidak memang itu doanya guru. Apa ya tu guru tersowan ni tiap aja milo doang siswana pak milo mana ngimita melak dece siswana dan alhamdulillah itu terbukti. Sekarang sudah ada yang jadi profesor luar biasa guru besar, sudah ada yang jadi kepala desa masya Allah, bahkan ada yang pengusaha sukses. Seandainya tanya memang tu ya pak dongan na guru tak makanya tafakalapi. Namo maga tandre na fangka na tawi tandre na jabatan na yana siruntu urun na mabicumana yaitu pangkat jabatan. Makanya yang terindah itu ketika kita mampu memandang wajahnya guru kita. Yaitu yang luar biasa. Bahkan maka de guru tak irita membawa tapana guru tak itu sudah kita dapatkan keberkahan. Makanya taksim dan hormati guru. Yanang kato namelo sukses kotangana jama-jamana. Jangan kata namelo mak baraka akato ngalinona taksim kepada guru. Jangan pernah engkau mengatakan hebat ketika engkau berada di hadapan guru. Kenapa? Kehebatan seseorang seandainya taninya pengorbanan guru tak kita tidak bisa seperti ini. Dan itu betul. Nah sebab angka ki imak kate hadir guru tak datang. Afa namo si furung iya kodegage guru tamana isaman nam makada DJ nak baraka yaitu. Makanya kita dagangkan guru tak, alhamdulillah dia sempat datang bersama dengan kita. Nasabak barakah, dedikasi dan pengabdiannya. Yang kedua, iroyek milu falatu kami kemarin kita sudah melaksanakan Idul Fitri. Fura ifafulan yang lepara pitarata siulak bujuru angkaki mapuasa ni ular ramalang. Memagi-magi nasabari puasa tarawih amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita mendapatkan pengampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Kurayat dan pengisinin na dosa ta atas salat ta. Angka ki dupewi alla para pitarata nasaba si fakariyo si fakarato. De nagaga predika ilolong sangadina minal aidin wal faidin. Kembali suci dari nona dan dosa. Erewa kipinga mapati risisi na caripa na lahirnya na tapuyak dampeng sinin na dosa ta atas salata. Maka kesyukuran kita iwe aswewe iwaringi kesempatan waktu iwaringi adisingan na to salama mapulo-pulo tong umur malampe untuk to siyam na to sisumpu. Apa banyak di antara kita bahkan alumni-alumni yang lain itu tidak sempat datang. Iwaringi waktu tapi dia kasih gaga kesempatan lah. Angkato kasih sila surat ta iwaringi kesempatan madagara da milo hadir ilalan na siyong pulungat tayo.
tapi nakiya nasaba malasay gangkad na batuwa kesempatan nah tapi digaga watun nah. Makanya kesyukuran kita iwaringi waktu kesempatan adisingang sehingga kita bisa berada di tempat ini. Apa itu ya tujuan utamanya reuni digagas sangadina menjaga silaturahmi. Kan itu intinya. Jadi hakikatnya yaitu reuni akbar yang kita lakukan jagawi ya siama asisumpungan dari falawangan na idi masila surang mapodoroni mapadakundray idi makbalibola bakka masih kampung ipasiyama na sabaano macawe memang ipasisumpungin na sabaano mabelah maka musti malabbangi panie nasaba di pagkasiwiyak kami na batuan na maraja risisino kung Allah Ta'ala. Jadi ajak na sabab di persoalan na tuwada tumilo si peka-peka pada padata. Ajak na sabab di persoalan na tuwada tumilo si dirang ati ripada terupata. Ajak na sabab di persoalan tumilo si singgu-singgu. Tumilo si dirang ati magay na sabab poli kirinene ta Adam. Poli kewe si tatik na matuna gangkan na rewa pengen na maryawan na makapong. Maka aja kina angka masih di bembe yang remua tu bembe pole ko macange ya ko masarangi ri kelompok nah. Adan na guru tafandrita pukang kay mali si parappe rakba si patokong malilu si pakainga mainga pinapaja. Wattasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Akatan ni masa kiri tulu tapatun na puwangi na tofada aja na tomelo masarang-sarang. Jadi makanya Asia maasisumpungage maka pasti Allah menurunkan keberkahannya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Na fanonno barakat no kung Allah Ta'ala rilangi na pumpa poli ko tanay tumatamalabi yang kihadir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napani makoy ya kotomelo malampe umur nama baraka akatongan linota tajage ya siulong pulongata. Kan itu intinya. Aja najit na malampe baca-baca. Apa angka atau sapa baca-baca sapa asalamakan melo malampe umur. Kada guruta ya kotomelo malampe umur bahkan itu Nabi yang menganjurkan. Ya komelo ko malampe umur jage ya siulong pulongamu. Ya namelo makbarak akato ngalinoy na matuju jama-jamangi na malumo tajage ya siya maasisumpungan. Makanya tu dua pole na iya ko pakanja ke siya maasisumpungan ta. Pakanja ke siya longpulongan nomoro sidi wat di jaje na sabari na to malampe umur. Apa itu mele sapa malampe umur tak malampe sungat tak. Jadi aja na bawa to malampe sungat maponco umur. Aja na bawa ngisapa malampe umur maponco sungat. Jadi ya tu mele sapa alampe rasunga alampe rang umur. Pekko cara na to malampe sungat maka de guru tak taro ki pasingeran. Jadi namo to mati tiapa aja rampe satu kotangan na falawangan na dicing. Jadi itu hakikat na to malampe sungat guru tak. Maka tiapa aja rampe dicing na riwatun na tujuh tak masikolah. Bahkan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kada yaitu guru kuriolo na angka guru kuriolo ya je kota sirun tutu lima kaje nyamang iri tapak kita mata nadi je na pacai cireng. Paya makope guru pace ciro panoko pananakan. Ya roya naje to sirun tu dia aja nang kawite minre ura alun na bulak matana. Ya na mapak guru madam menyamami matu aja ya kualina. Dari malampe sunga me matu ya tu guru ta. Maga na sabaan ka pasingaran na taro ko tanga na wanuwa kampung na lisuri pamasin na fungala ta'ala. Apalagi ya ko malampe me matu ya umuro na. Apalagi tumata mungkin kurang lebih 80-90 di tatafu. Kurang lebih makanya luar biasa guru tamanang malampe sunga maupun umur pada na guru tapandritai malampe umur na malampe sunga nah magi tiapa aja rampe sana kotangan na palawangan na dicing guru tak mali ke belawa guru tak saa dari sengkang guru tak ambo dali rimang kosok
Guru tak kalisidin diri Rappang, guru tak Abdul Pak Bajar Pare-Pare, guru tak Yunus Maratan, guru tak Daud Ismail. Denang kairi terupanah, tapi mapa yang kalinga sanah magat na sabaan kapal na taro pasingara ko tangana wanua kampung na lisuri pamasina fungalatan. Jadi tasapa alam pera sunga, alam pera ngomoro. Apaan kata ye malampe umuru na mabonco sungat nah. Ope tangana to igi mapakiri-kiri bawa jama-jaman nah. Pak kami mato ya tu na masikola ye nang kadang cere pokok na capu ko. Ya nang kati apa aja mapaja. Pak kami mato anak-anak obe ya natama masikola tiele na meje bawa itaposan na boleh ko batana. Mari de gagi Mario manang itu kada syukurnya maraja de gagi yano si runturi padanna itana na periunya dan he iko na to mitala do sapawasan no mati. Jadi biasa tuh kamakku jadi yang kata nama ko ni arupang kau kan nakare guru tak malampi umur bawang nih tapi dia nama malampi sunga. Jadi ya tuh ya asyalong pulau gange papalampi umur memang. Yang kedua boleh na asyalong pulau gange mak baraka. Apa itu intimelo sa pakulino talo. Asalamakang pamase baraka. Namo may gawaramparan na tawi. Makda tuju tadi na kubangi yokode na salama digaga guna na yito waramparan. Namo matandri fangka na tawi matandri jabatan na yenade na salama digaga harapang. Namo mahito-hito galun na tawi maluwa na masakka darat na yenade na salama digaga harapang. Makanya kato ye komeje lino madecing. Tapi kasiyasi rilino siwalino fungalataan. Ang katotok kasiyasi kolino tapi madece rilino siwalino huwa. Gane guru taaja musapa yero pacuali. Dia tumelo sapa sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah. Bahagia kolino, bahagia ko akhirat tumotomalak yang kiad. Makanya pertama sapa asalamakan. Yang kedua pamasena hungan na ta'ala. Yang ketiga baraka risesena akato ngalino. Jadi boleh na siya maasisumpungan, boleh na siya lompulungan baraka risesena akato ngalinota na matujo jama-jamangin na maloko. Aga jaya sa baraka. Nekajo makutana. Baraka tasapadi. Baraka tasapadi. Aga ya sa baraka. Iya je turat jinda milo bami sapa baraka na dini sama kadaga aja ya sa baraka. Makanya makade guru tak taruh ni cek dia ko mak baraka moy. Tak makaro. Apa iya tu baraka mapak gena. Angka cek dek gena mato mai ga gena mato. Apa iya tu hakikat na baraka napilah tambahan nikmat datangnya dari Allah itu berkah. Ya ko ang kagagat tapunay na dinang kacapu justru itu selalu bertambah yaitu hakikat na baraka. Makanya ang kami matogaga kolino halala na baraka tapi ang kato agaga halala tapi di na baraka. Ang kagaga baraka na halala tapi ang kato agaga halala tapi di na baraka. Tega contoh na ano halala na di na baraka. Ia kotalobo tinggi na patalangi teway pelah. Di panasuruh ki punay sara na takoyino lolongangi halala na di na ciyo baraka na. May gato? May ga nakanda yewe. Yan ang lobo tinggi patalangi way pala na di panasuri punay sara ninungi na takonino. Kaya guru tak mololongangi halala na tapi di tumbo na ciyo baraka na. Tomaliwasa tama kilala warungi manre purapi manre na yaja lolongangi halala na din na baraka na. May gato? Makanya tajami mangijolo na paki manre. Iya po sa purapi manre na panaja. Tani anu ta itu. Makanya iya pa anu ta iya ko pura yaja. Makanya tajami mangina paki manre. Jadi di masalah na tumilo malim marepa dadah purapi manre na yaja. Eko ni komati ko na di pamajay. Kade guru tak mololongan ni halala na tapi dia na coba raka na. Makanya telu je tu si rupa kolino dia na pada. Liyangi baraka, liyangi waramparang, liat tu dali. Tiga ya baraka patumbo.
Napilah tambahan nikmat datanya dari Allah. Apa katoje tu ye palawana nati ya tama baraka ilala boleh. Namo maga batiwi macing kolam makariso tiri pusat be elu to makomedia je gaga paningkatang. Magi de memato gaga baraka. Paangka to ye malu bininga makareso wala kaso bosi lolongang ya sila na di aja na si bandiri so na selik na magi de memato gaga baraka. Ada termasuk pallawa baraka dalam kita talim muta'allim. 30 arwa pasabari de natama baraka ilala boleh. Tega yaro yana ang katapuray manriwani na de na bisya andan na makbani mong pumatan na soy patapulo so na patapulo wanina de gaga baraka ta ilala bolana. May gato? Yamanan na. Yan ang kata na pure manriwan ni na din ang bisyan din na namakban ni mong pumatan na soy. Kaya guru taja na mo sa pabaraka patapulo so na patapulo wanina. Yan ang kamakunday masarli pa sa puli madaga baraka na lologan. Yan ang kamakunday masarli labukas so na wani itu harapan keberkahan tipis. Makanya makadami tu guru tapi malih ya kotomelo masari ele lesang asola we ele lesang asona rewe ajak na lebu kaso ya ko lebu kaso mele tama magharibi ya ko wani maghrib sampai masuknya waktu isya. Makanya makadami tu guru tapi malih tega ya sepi mali may gajana tampu na iya de cenah lebih banyak mudorotnya dibandingkan dengan manfaatnya. Pemali sandre kodok jendelai, pemali tudak koyawana babanna pintue, mari termasuk pallawa baraka. Bakat narampe guru tahat daratu Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam kita ahlakul libaning, ia koto matok bakanuku, pemali matok bakanuku ilalak bolah. Itu tidak boleh. Yanang kato matok bakanuku ilalak bola, itu 50 hawana yaitu bolah. Namo anu de nawat di yapangiwanga to ondo to na makunda ya honda ko binuko na dari kiti apa aja. Makanya natian itu guruta napani ya koto matok bak pemali matok bak sarain daripada 3 hari. Tiga ya roh. Pertama asosining, yang kedua Kamis, yang ketiga matok bati asosining aga polina. Marak dito, tasya tapi dene pahagi. Kada guru tak yanang kato matok ba aso sining itambe yang itu pak disangan nah. Ya ko matok ba aso kami si upan na okoy bada asara Yanang kato matok ba aso kami si bada asara ibu karang isinin na patampak na baraka na lino. Yanang kato matok ba aso juma iwaring si paalaburon na masija na jain renah. Makanya yan ang katumay dan rena suri mato bakso juma. Yan ang katumakutu makamaja pajak suri mato bakso juma. Tapi apa aso aja tapake mato ba. Ya ko tapake mato ba na kanaki apa abala. Tiga yoro, jangan kau terbiasa memotong kuku pada hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu dengan hari Ahad. Ikotong matoba aso Salasa aso Araba aso Sabtu aso Ahad pertama mesti nakan naki penyakit kulit. Yang kedua nakan naki penyakit manular, yang ketiga nakan naki abala, yang keempat patapulo sona patapulo wanina degaga baraka tamilala bola. Makanya upasa kidi makun raya pak megangi je kita makun raya di. Upasa kidi makun raya yanang ke makun raya na melong mak barak ka risisi na keluarga na de nang kanamati disa na pak barasan na matinudo apule nga dali na laki na amalkan ini doa. Ya ko nalingi apule nga dali laki tak tari tapampiya na saba 5 ataw. Tapak jemak ko yawana ati onruan na atin na tawid ko yawana susukirin na. 2 jari yawana susukiriye, 2 jari tamilalang. Aga tabacay alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli hal ma rasaqtana. Tapla ni. Ha? Yulangi. Marat di me mayap ko tomotay pak guru.
bicara masina tuan na may loy pasamogo puli na. Makanya jujur makoling. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala fi kulli hal ma rasaqtana. Tapla nih. Tepa be. Ranji pagaka maponcoy. Neki kasogi. Neki kasogi. Aja tak balancangi duit. Ang kami may yaitu pak doang napak guru tak dan itu diamalkan hari Jumat pada asar. Apa ang kami mapituan ni yakotom doang itu mustajab pak dongat tak. Yakotom milodok kade guru tak mawoso pi pak dongam mo na iya woso na sinin na pak dongan na malika. Tega ya roh pertama ilodwangi wani pamulan na ular rajab. Yang kedua ilodwangi wani patangana ular Sya'ban. Ilodwangi wani asyirana sulhijjah. Ilodwangi wani 10 na sulhijjah. Ilodwangi wani alla para pitara. Ilodwangi wani 10 na Muharram sibawa ilodwangi setiap malam Jumat. Itu 7 malam ketika seorang hamba berdoa, doanya itu tembus. Biasanya tembus kemungkinan besar itu tidak ditolak oleh Allah. Termasuk ilodwangi palawangan na bangin na kamai. Ilodwangi mapamulin nonno bosien na pacit takbe kotana itu mustajab. Ilodwangi opi suju pacapurata dengan atau kang atih aja tapar lahirangi apa ia nama lahir pak dongangi batal itu sumpah jaki. Ilodwangi as-sujuma ba'da asyara, ilodwangi as-su'araba ba'da loro. Itu semua waktu-waktu mustajab berdoa. Tega ya roh, tabaci as-sujuma ba'da asyara ke 70. Ajak na lebih, ajak na kurang. Ini bisa mendatangkan keberkahan. Maka de guru tak baca memosogi masijat. Tapi namo mo baca ya kode muakareso, iya na tuyasa miloan di cai itu. Namo mo baca ya kode muakareso di itu kagalalang. Tega ya roh dongan nah. Tabacay Allahumma aknini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Dua pak dongan fagurungi tapla nih. Depa mati bawan nih. Sini natomo-tomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, warang parang. Yaitu warang farangi anu titulikura di namelo ganda. Yana angka to sapa asogi rendake warang parangi capat na sanga dia ipuata yaitu warang parang. Apa yaitu warang parangi telu sipatna. Ipake mandai capat na mancaji kabong itare na tomati mancaji mana ipake masih dekat amal polina. Makanya ya kotomak bicara warang para tomilo cukup lauyawa ajak mucingalau yasi. Ya koto cukup lauyawa to syukur na hayya mamotor mapo yanu masapida. Syukur na hayya masapida mapo yanu malalagi. Syukur na hayya malala mapo yanu malasi tama rumah sakit mapat dicakot-cakot na nasala upakitan na. Syukur kahayya malasa mapo balik kamaraku sojo lalo di. Makanya tersyukur ia koto cengalaw yasi na tojo kata tipu indo ajeta na itu biasa na kanetila saati. Aga ya salah saati SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi yanang kato manyamang atin namite ti masus salah saya tu. Yanang kato masus saatin namite ti manyamang lasa itu. Makanya ia ko warang para cukup lawiyawa aja to cengalaw yasi. Tapi ia ko dale fura yukur de nawat dilabi de nawat dikurang. Makanya angka tau mega dale na makura waramparana, maiga waramparana makura dale nah. Tega yasa tau mega dale makura waramparang. Ya kwiriti long makareso tiri pusat na bebelona. Lolongang ya sile saman na de na sabandi de sona salena. Tapi ya komande de jegaga na sapa kato mande pini matuay menyemak bawa di andrina. De nakada macen ni mapai malundrak marak kumarica maka do malam mak nambak manang. Ya na tu ya satu mega dali makura warampara. Tega pe ya satu mega warampara makura dali na. Ya kuri tega jinna maiga tal 5 juta siulang. Tapi ito anangang anu macen ni nakadari wanring magin nakan nakila sagol lai. Nape je mita bulu bembe magin nang kira bulu-bulu na mendek kolesterol na.
Pak kami maji tau de na je na kacina-cina dan na de na pada riolo yang bak manamoh ya na semako kwe na de na je na yan rimak kwe kade guru tanamo mai gawaran para ya na makura dan le pura de na yan nyemangi waran parangi na tolli suri pamasina fungala taala makanya itu ya tomoto tak riolo rome pene matua pene magala ya nalo makaresono ketangana resono wala kasono madaka na sapabang milimpote do na sara caripana ninong ichino na de aja na malasa apa ya tomato tarilo dua milasana ya kode na poso mese iya pedi pene mato aki pene cau magai mega patujun na makura pakulian ya na mega patujun na tina makura pakuliat duan rupa ya kode na panana ke mega pasuron na kaje to pene make to wana panana ke manana tia soro namo anu sala tuju to kuala pasoro ta kualolo maka tadi duna saya ko panana kang itaw ya nang kato manipi timun nang karasa de na panana kay ya to ayan nang kato malampe bulu matan na kakita-kita ya to yan nang kato malampe bulu biti na pakjok kay ya to yan nang kato malampe bulu kalipat na tau kutu ya to tapi maka itu kan ya ko pananakang itaw yan ang kato pananaka mororupula na din anday towa maka tiapa aja minri ura alun na bulak matan na sinin na tumotamalati jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya kira waktu yang membatasi kita mamagi-magi yan nasabari dua talo warikada ifukang kangi lalan na yeswewe na mancajiwi akatajangan lori idik manang dengan selalu menjaga silaturahmi kita tajagiwi yasyolong pulong taja atau tak lupa kenapa kita tidak bisa berhasil tanpa melalui jenjang SD nasabari reuni akbar yang kita lakukan mancajiwi patampak barakan apa masih natofada siat depu ngari suruga pamasih na fuangi pada leba asid depu tak ilalan na yesui tentunya dengan keberkahan kita mengangkat kedua tangan kita seraya minta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemagi-magi fadungeta mencaji patampak barakat nafamasi lori idik manang a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbi kafir lana wa liwalidina wanharhuma kama rabbayana shighara Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhu wal anwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wati ya qadal hajat Rabbana habalana min aswajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah ya Rahman ampunilah dosa kami yang hadir di tempat ini ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah dosa kepada guru-guru kami ya Allah berkahilah keduanya rahmatilah mereka ampunilah segala dosa serta kesalahannya ya Allah ya Rahman ya Aziz ya Jabbar ya Muqtadir jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah jadikanlah istri kami istri yang taat kepada agamamu istri yang taat kepada sunnah nabimu istri yang senantiasa berbakti kepada suaminya ya Allah ya Rahman ya Aziz ya Jabbar ya Muqtadir jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha pada lebak pangkau kena fangulutan Nabi Ismail anak-anak mafaturi duit to fajajian dena kana lucaki fakitan na tomotona na sabak warikada dena kana lo atin na tomotona na sabak pangkau kan Rabbi habbali minas solihin Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasyarru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.